Yes, ako na naman ang panibagong Sunday po sa ating month of July. So, kumusta po tayong lahat? Yes, dapat may energy kita kay first Sunday of July or ginggugulan na kay 7 months na. Balito, ti kaharapit na kita pagtapos 2024, but we believe that damo pa ang paghihimuon ni Lord. Natuwad ka ba iton? Yes. Alright, so akon po theme, yan ang adlaw is entitled What Moves the Heart of God. So nakon po passage ada 1 Samuel 16 verses 1 to 13. Again, 1 Samuel 16 verses 1 to 13. So kung naada na po kita, pwede po kamo sumabay pagbasa akon. So verse 1, the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king." But Samuel said, "How can I go? If Saul hears about it, he will kill me." The Lord said, "Take a heifer with you and say, 'I have come to sacrifice to the Lord.' Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate." Samuel did what the Lord said, and when he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, "Do you come in peace?" Samuel replied, "Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice." Verse 6. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, "Surely the Lord's anointed stands here before the Lord." But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Then Jesse called Abinadab and had him pass in front of Samuel. But Samuel said, "The Lord has not chosen this one either." Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, "Nor has the Lord chosen this one." Jesse had 7 of his sons pass before Samuel, but Samuel said to him, "The Lord has not chosen these." So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered. "He is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David, and Samuel then went to Ramah. May the Lord bless the reading of His Word. Ayan. So medyo halaba po natin passage. Ano, it is verses 1 to 13. Pero I don't know if you read all the passages po, ha, 1 Samuel and 2 Samuel. So kaupay po kasi story talaga dida ni David. So ma-appreciate niyo dida hi David, hi Jonathan, diba? So, I hope mabasa po natin nga tanan. But, I'll give you some background later as we go on po haton passage. Ang nangyari ito 1 Samuel. Kasi it's very, ano tawag ini? Ito, heart-penetrating talaga. Every passage nga imo mababasa dida. And, yun. Let's allow the Lord to reveal kung anong secret han iya word na ginhatagin ang aaga haton. So, nakita naman po niyo ang picture. Let me tell you something about this one. So, just review lahat, no? Ay kabaraka, diri kita magta-talk about anatomy. Anatomy. But, hino didian makaka-recall, ano ba ang mga vital organs sa aton lawas? Daw? Anong vital organs natin lawas si Aline?
Ati Alin, ano mga nurses po didi. Di ba? Usa nga mahinunumduman talaga nga to, na diri good talaga naton may ngangalimtan. Usa nga vital organ na aton lawas is our rib cage. Diri po organ ng rib cage. Alright, so an aton heart, syempre, pagkasing-kasing na nga ni, mga expert good kita iton dida. Pero diri la heart it vital organ aton lawas sa midagaptor brain, di ba? Yung mga magkaundi din, yung mga stomach, mga favorite talaga ito niyo, aton kidneys, susugan. So we have vital organs, no? Ang gintawag iya nga vital kasi ibig sabihin importante talaga hiya. Asya ito ang mga main function naton halawas or ang mga main function nito nga organs haimo lawas kun kay ano natuk daw kapaya na. Praise God. Nga na function hiyahin maupay. But kung makikita niyo ha picture no, maaram kita ko na nun mga vital organs. Pag sumring nga niya ako, ano man ito nga adaligid, masing kaday nga lungs, kidney, stomach, maaram ka kung paano mo hiya i-determine kung ano nga klase nga organ. Pero maram baka mo na nangangalimtan natin nga may dakita tinatawag nga rib cage. Ano yung mga rib? Okay, so before kita mag-heart check up, check anan niyo sa pit kung may mga ribs may tiyadida. May rib cage ka ba? Alright. Alright, kaya ano importante naton? Diri mga, hala? Nag-usa-usa. Alright, sige, padayon na kita. So, kano importante ang rib cage? Kasi imagine, kung waray rib cage, asya kasi na nagpo-protect ang aton heart, nga ng aton lungs. Nakikita ba niyo nga bagay at hollow bone nga nagpo-protect tahit aton mga kung anong ang mga organs itaada. Imagine na naliyubog to kung waray rib cage. Ini man rib cage ini. Yan. Ini ya tawag ito niya sternum. So adaya part of rib cage, that flat bone, at siya ito nagpo-protect at aton kasing-kasing. Kasi di ba, adaman, high mat heart. Adi. Na iba na. Adi didi. So, naton lungs and then our heart. Imagine waray rib cage. Na-imagine ba niyo? Kita daw yung sapit ba yung waray ito mga rib cage dida. Yan na natin mga kuan. May kasing-kasing, pero waray rib cage. Diba? So may the importance kay ano may ada rib cage. Imagine, ginhimo ito, gin-design ito ni Lord for protection. Hito nga mga vital organs na aada. Kasi sugad ni itsura, hitwaray rib cage. Na-imagine niyo? Kita tayo sa pit. Alright, so may tinatawag kitang pectus excavatum. So, kung makikita niyo, an iya, chest, cave in chest, and sometimes the ribs can flare out. So, karigsingon, may ada structural deformity na nangyari din nga kundiin abnormal ang pagtubuhan iya rib cage. So, imagine na, kung kikitaon natin, igbabalik natin ha picture, sugad ito ititsura hit normal nga rib cage or normal structure hit aton chest. Pero imagine na nala iton. 'Di ba? So it affects the patient's heart. It affects an iya lungs. Kunwari kita rib cage. Ano na shape nato na naton mga heart. No, di naman. Or aton lungs. 'Di ba? So ganito o sa nga example, may mga condition talaga ng mga sugad hiton. So we are so blessed kasi kita kompleto kita. I-glove ito nga imo ribs. I-glove ko dito nga imo rib cage. And imagine, gin-design ito ni Lord for your protection, for my protection, na habang waray pa nangyayari nga da or waray pa trauma nga nakakagkos ha imo chest, may panangga ka na. Suga dito ka-advance hi Lord. Diba? Gin-design hiya for protection. Kaya ano for protection? May mangyari man or diri, protektado ka. Diri hiya madiretso ha imo heart. Kasi maaram hi Lord nga vital good na naton mga kasing-kasing. Pag kasing-kasing na nga niit maigo or magkamay da trauma, apektado good nga tanan.
So naghimo hi Lord hin rib cage. So this is a good indicator for all of us. Kung kay ano nasa ring hi Lord, guard your heart. Protektahe an imo kasing-kasing. Tama ba? Yes. Or yan ang mula na gets. So, guard your heart. Diba? Kasi anatomical features nga ni, nagbutang talaga hi Lord in protection for our heart. How much more an kasing-kasing nga ginbabalyo ni Lord haimo spiritually. Right? So, let's move on ha aton passage. Verse 1, nayakan man dide. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem." I really love this part. Ini nga verse 1, nasa ring man ni Lord, how long will you mourn for Saul? Kasi kung babasahon po natin ng mga previous chapters or mga previous verses sini, this is the time nga gintanggal na ni Lord kan Saul ang pagiging king. And iya presence kan King Saul because of his disobedience. And syempre, bugto, maiintindihan naton hi Saul kay ano nagmumorn hiya, kay ano nagtitinangis siya because Samuel was there when Saul first became king. Hiya ang nagpili, o hiya ang gingamit ni Lord nga pumili, kung hinong ang iga-anoint, ang pag-anoint hiya gihapon. So imagine, di ba kapag dear ha aton ito sa nga tawo, tapos diri na nato niya kaupod, or diri na nato niya sangkay, or diri niya partan aton family, di ba masakit? Regardless kung nawara talaga hiya, like namatay talaga hiya, or nagpahirayo la talaga hiya. Nasasaktan ka ba hiton? Yes, di ba? Masakit, bulagan. Oo. Pero ayaw la isipan nga uyab mo iton. Tananini nga aspeto. Now, like all of Israel, he Saul, partan iya mourning for King Saul hano, tungod dakon iya hope nga pwede i-fulfill ni King Saul. Like, di ba ang mga tao, ang pumili, or nag-ask talaga kan Samuel, nga pag-set hin king, pag-provide, or tagi kami hin king. So, he Saul naman, nag-inquire hiya kan Lord, Lord, ini na mga tao mo. Gusto nira hin king. Kasi asya ini nakikita nira ha iba nga nation, may nagli-lead ha ira. So, di ba nakaka-hurt ito ha heart ni Lord? Yung kaya ano kailangan paniyuhin king physically. Nga adiman ako as your God. I'm giving instruction kan Samuel. But, amazing hi Lord, kasi nasa ring pangani hiya ha mga previous verses. Sige, pag-choose ikaw hin king para haira, kasi umabot ang ira Christ ha akon. Kareg singon, just see to it, and hope ni Samuel, just see to it, Saul, yan kamo ng mga Israelites, waray good kamo himuon nga malain, or makaka-disobey kan Lord, magpaprogress kita. Pero tungod han history man good, han wickedness han kasing-kasing han mga Israelites, hiragi hapon nga ni King Saul, befall ha destruction. So this time, asya nin sinisiring ni Lord nga, nagkamali ako or nagre-regret ako nga ginpili ko hi Saul nga, or ginhimo ko hiyang a king. So, diri ka ba hito pares kan Samuel nga makrush ang imo kasing-kasing nga, ay, sayang na akong mga expectation. Hini nga, tao. Now, his King Saul hano, people's choice hiya. Pinili ka na ba? Di ba may mga sangkay talaga kita nga, kuan, damoit naruruyag ha iya. I mean, di ba pag sorry to ha, klase, like for example, pag talented talaga inihiya, or di rin physical features, but damot iya talents talaga, bagat na-boom hiya, or makisasangkayon, di ba? May mga sangkay kita nga madali dumikit itawa iya, samantalang ikaw, huy, waray may nadamay mo. Di ba, haaman na si Zams, maduko talaga ha mga tao, Ate Jessa. So, bisan hain talaga iniya kumadto, may
May stand up on time. Stand up sis. Baka di yung ta-fronty ate dyan. Sa maaram good kamo ito, di ba? Nga madali talaga. Kuhan ito charismatic and compassionate. Damit mga tao nga nadodrone haiya. Hira. Alright. So ganito. So, King Saul, people's choice siya. Ginpili talaga ya. Pagkita ng mga tao nga, asya nin ginpili nga king, pagkita nila nga gwapo, hataas, bagat strong. Asya na talaga inin para, ang king para haamon. So kita akala, ginpili Saul. But then, bisan people's choice siya, King Saul failed and disqualified himself. Ginpili ka na nga ni, nagpinasaway ka pa. Di ba, samantalang hindi rin napipili, grabe ng effort, hindi rin na notice lagi hapon. So yun, he was mourning for Saul's disobedience and loss of potential greatness. Kasi may potential man talaga King Saul. Kaya lang ginsayang la niya. So, this is an indication po aton nga tanan that there is a time to mourn, but there is also a time to move on. I don't know hinong kailangan makabatihin pero God is telling us right now, diri dida katubtub dit. Nawara na. Diri ito maglalast. Ngayon mo pinagdadaanan niya na. Craig singon, waray na kita dito hapas. Nasa ring man ni Lord pag-urge kan Saul, o kan Samuel, how long will you mourn for Saul? Basahalin yun previous chapter. Sometimes, ungod talaga niya aton nga, for example, King Samuel, tag-inquire kan Lord, Lord, ini na mga tao gusto nirahin king. Nasa ring man ni Lord, ay kabaraka Samuel, kay diri ikaw an ira, gin-reject ako. Pero sometimes naaabat talaga ito naton nga kapag naton sangkay na hurt, bagan mas na hurt pa kita kaysa iya. Like naka-move on na hiya, ikaw waray lagi hapon. Na-experience mo na ba ito? Hiya nakag-forgive na, nakag-move on na, mag-restart na, ikaw waray. Bagan ikaw pa nasaktan kaysa iya. So nasing mo ni Lord, how long will you mourn for Saul? Diba? Kasi in the first place, si Lord man talaga yung pinaka-big deal din. Hiya man na nasaktan, hiya man na na-reject, hiya man na na-disobey. Diba? The same is true with us. For sure, may mga past kita na nakukulian kita pagbuliw. But it is also a good reminder, tikang kan Lord, nga how long gusto mo mag-mourn dida. Kung may daman ako gin-store, nga much more better for you. So nasa rin man ni Lord, since I have rejected him as king over Israel, fill your horn with oil and be on your way. Tama na hito nga pag tinangis, pag minukmok, gawas ikaw lakat. Bakad to ha Bethlehem. Sometimes, kung nagbiminukmok ka, iyo balay, lakat-lakat, tiwat ikaw. Bangin may day, Lord, gusto ipakad to ha imo nga. Please, balito. Ayaw igprison imo sarili ha, solitary place because it will make you more depressed. Diba? So, there are a lot of ways to, ang tawag ini, for you to heal. Kung nade-depress ka, nagiging anxious ka, isolating yourself will give you much more harm. So, this is really a good indicator. Fill your horn with oil. And be on your way. Kasi may da pa ako ipapahimo, haimo. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Imagine ano daw lang naging reaction ni Samuel. Ay, may pag-asa pahan usa nga king. Nasa ring man na verse 2. But Samuel said, how can I go? If Saul hears about it, he will kill me. The Lord said, take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Amazing, no? Because it was time for Samuel to move on from the past failure into God's new and glorious plan. Of course, sa aton mga past, damo talaga na aton mga failures and mga nakommit na mistakes. But good thing because kan Lord, di rin na ito niya ginunot.
Ang mas importante ha iya kung ano an ahead of you. Ngan kung gaano mo hiya willing i-correct ngan magpadayon otro. So here, He wants us to open our eyes to Him. Kan Lord. Ano pa daw la ang gusto ni Lord igpahimo ha? Imo. So nasa rin nga niya Isaiah 4:3 verses 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. Huwag na po tayong mag-dwell sa past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So mga bugto, anyan yakan? Forget the former things. Do not dwell on the past. Singem sapit, tama na ang past na yan. Siring panganin ni Elsa, ha, Frozen. Let it go. Ayan. So, it's something. Kaya no let go, hano? Kaya no kailangan natin mag-let go? Because it is something that you can't undo. Diri mo naman ito hiyama, babalik. And we can control the past, but we can focus on the miracles, on the things that God is putting haaton, on the things that are around us today. Imo sapit, imo new friend, imo a new family, a new job, new, ano na yan, moving up na ba yan na? Or kung hinon mga magka-college yan na. So, bago na bugto. And may ada ka yan na. So, just remind yourself that we can control even negative people. Tama ba? Pag sabihin ka, ay, sige, bago na tak mindset yan na. Pero di rito karagsingon nga magbabago yapan mga negative people around you. May da at may da talaga ito yung masasalin. But, we can choose joy for ourselves. We can control negative people, but we can choose joy for ourselves. You have a better option. Ayan. So, verse 2, nayakan dide. Invite Jesse to the sacrifice. So, bagan may na nila dual purpose. Para diri ma-misinterpret ang imo pagkadto ha, Bethlehem. Kasi there is also a possibility talaga nga, kapag malaman ni King Saul, nga babalyuan na hiya. Bangin talaga pa tayo ni King Samuel. So, Bethlehem was a small town. Di ba pag nabati ka nga nin Bethlehem, ano hinot una nga tawo nga nasulod ha imo huna-huna? Yeah, perfect. Jesus. Pero din gihapon, na-mention na gihapon an Bethlehem. So Bethlehem was a small town not very far from Jerusalem. And Bethlehem, diri go din sugad kasikat nga place, pero usa ini nga gingamit ni Lord kundi inagtikang ang mga great kings. Diba? King David, and halay ni King David, adahi Jesus. Now, Jesse naman, Jesse was the grandson of Ruth and Boaz. I know familiar kita hini nga duwa, and Jesse asya iton ira grandson. And Samuel knew going to Bethlehem to anoint a new king was a risky proposition. So karang singon, very risky talaga ang pagkadto niya para mamiling hanking nga gusto ni Lord para iya mga tao. So Samuel took his concern to the Lord. Gindaop ni Samuel iton nga concern ngadto kan Lord. Nga very evident ha mga previous chapters or ha life talaga ni Samuel, pero may good talaga yan nag-i-inquire kan Lord. But siguro the sad part, waray kasi naman na or waray sumunod ang mga anak ni Samuel ha iya. They do bad things or evil things nga dakan Lord. So, yun. That is also one of the reasons kay nag-aruhin king ang mga Israelites kan Lord. Kay waray napapasahan ni Samuel. Now, if Saul heard about it, he could have Samuel killed. So Samuel took his concern to the Lord and he prayed about it. Diba? Nayakan ni Lord, nayakan niya. How can I go? If Saul hears about it, he will kill me. The Lord said,
take a heifer with you and say, I have come to sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what to do. You are to anoint for me the one I indicate. So kung kanina, people's choice he Saul, yan na iba na ang ginbibiling ni Lord. Ano man? Later. So yan na, ang pinaka-purpose lahin kaya ano may sacrifice. He had a dual purpose in going to Bethlehem. Kasi, verse 3, you are to anoint for me the one I indicate. Later kasi, magkukos hinihin a bit, ano tawag ini? Aringasa ba? Mga Bethlehem. Knowing that a prophet, di ba pag prophet ka, mostly, ano mo talaga ito ginahatag ng mga word is judgment. So, diri kayo ito basta-basta kumadula, bisan, diin. Now, the first king of Israel was anointed for the people. He King Saul, gin-anoint hiya, diri para kan Lord, but para mga tao. And the kind of king the people wanted. He King Saul talaga ang perfect image. Kung baga kita, perfect image naton King Saul as a king, as a leader. Or kung politician man niya, bagat makakasiring kita nga, asya talaga ini pagiging usa nga politician. But this time, God wants or looking for a king for him. Para naman kan, Lord, someone nga makakaghatag glory haiya, someone nga magiging pleasing haiya, and God was going to show Israel His king. So, this time, God wants to choose someone na ginpili naman niya para haira. Diba? Kitaon naton, ang ginpili nga king han mga tao, ano ang impact haira? Ngan ano ang impact han king nga ginpili ni Lord para haira? We'll see the difference later. Now, verse 4, Samuel did what the Lord said. When he arrived at Bethlehem, the elders of the town trembled when they met him. They asked, "Do you come in peace?" Samuel replied, "Yes, in peace. I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. So asya ini ang naging way para ma-invite ang family ni Jesse na dida pumili hi Lord kung hino ha iya mga anak ang magiging king. Kung ikaw parent ka, tapos may nagsiring nga imo, huy, alert huy. Grabe man ka, ano. Magatuya imo mga anak, pipilion ang magiging president ha, Pilipinas. So, gadlayton kalaksi. Maray na yung mga qualities. So, siguro may daka, Ate Eileen may daya tulong nga anak. Yes, masiring ako na, Ate Eileen, usahain mo anak, magiging presidente yan, Pilipinas. Di ba, kung ikaw Jessica, ano, grabe, kailangan, diha akong mga anak, ang magiging king han Israel. So, na-imagine niyo ang feeling ang usa nga parent, and pride. So, ibig sabihin, kung maaram ka nga, may pipilion talaga, pipilion mo gudhain mo mga anak, kung ninon karapat dapat. Hino daw lahay. Bahala na la, basta para akon, bisan, di ba mga parents, bisan hino basta haira, usa haira mga anak, okay na haira. Pero kan Jesse dapat an angay, hini talaga nga posisyon. An unexpected visit from a prophet was not always a good thing. Asya ni na akong ginyayakan na magiging makakag-create iniya, hinsteer ha mga tao. But again, an reassurance or nag-assure Samuel that he come in peace. So aada hiya because of his purpose, and it is to sacrifice nga dakan Lord. And in the case of Saul's replacement, Samuel knows where and whose son the new king will be. Diba? Siyempre, nayakan ni Lord na haiya instruction nga usaha mga anak ni Jesse ang magiging king han Israel, ang magiging bag-o nga king han Israel. So Samuel, maaramiya sige. So usaha mga anak ni Samuel,
Usaha mga anak ni Jesse, magiging bag-o nga king han Israel. But this is the point. Samuel knows where and whose son the new king will be, but he does not know which one of the sons of Jesse. Anyakan la ni Lord haiya, general, usa ha mga anak ni Jesse. Pero waray sumering hi Lord nga an eldest, an middle, or an youngest, asya ito an magiging king han Israel. So, anong implication bugto? Haaton. Samuel has his own criteria for selecting the new king. Sometimes, nangingada talaga kita ito situation, nga sometimes, we receive a word from the Lord, pero feeling naton, kaya na naton niya ma-process nga waray hi Lord. Parang, ikaw, asya ninimo course i-engineer ka. Tapos sa whole life mo engineering, ibayaan mo na hi Lord. Kaya basta nasing hi Lord, magiging engineer ako. Diba? You see the implication. So, gihapon ni Samuel, yan knowing bugto, even someone as spiritual and discerning as Samuel made the mistake of judging Eliab based on his height and appearance. So, waray talaga ni sinisiring nga matured na ako, diri ko na talaga kailangan instruction tikang kan pastor, kan atingan kuya, diri ko na kailangan bisan hino. Kay I have a word from the Lord. Diba? Nasring madidi. When they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely the Lord's anointed stands here before the Lord. Again, ginhatag na instruction ni Lord haiya, usa ha mga naanak ni Jesse. Correct, anak talaga ni Jesse. Pero waray nag-emphasize si Lord nga, hino haira, dida. Anong ginhimo ni Samuel? Samuel has his own criteria for selecting the new king. Bugtuan nun aton theme yan nga aga. Ano? What moves God, the heart of God? So what moves the heart of God bugto? Gusto mo ba ma-move ang kasing-kasing ni Lord? Ngan gusto mo ba luwat ma-move ni Lord? Bugto our first point. If we want to move the heart of the Lord, first is prayer. So nasa rin nga ni ako, even someone as spiritual, discerning, like Samuel, like Prophet Samuel bugto, nagkakamali gihapon hiya. Same as true with us. Kung ni Samuel nga ni nagkakamali, how much more kita? Nga, that journal nakakapira ka kada week. Si Samuel nga ni nga, boses talaga ni Lord iyan nababatian, nagkakamali pa hiya. Bugto, this is the importance of prayer haaton mga kinabuhi. Kasi ang prayer, diri one time, big time la. Na eskwela ikaw, pagtrabaho ikaw, pag-ministry ikaw, kada adlaw may mga instruction talaga hi Lord nga ginahatag haaton. And kaya ano prayer? Because we have to take note that the way of humanity is to look at outward appearances. Di ba nasa man? Kaya ano ginpili ni Samuel Eliab? Later na na. So because of physical appearance. Kaya ano, tanan nga anak ni Jesse, gwapo, strong, kitaon, mag-upay and height. So, syempre, Samuel, hiyaan nag-anoint kan King Saul. So, kita ala, ano iyan naging basis, pamilinghan another king. Ang basis niya kan King Saul, ang ginpilihan mga tao. Nuri, gwapo maniniya, hataas, bagat strong ini, angay good ini, maging king. Di ba, may mga sangkay good kita nga mahilig at mga gwapo nga da. Balitaw. So, the way of humanity is to look at outward appearances. Di ba?
So, no, nature na talaga ini naton. Nga mas na-highlight kita kapag attractive ito sa nga tao, kapag feeling natong strong niya, or ano't mga physical features na nakikita ni mo haiya, may effect talaga ito ya ha, aton. And we have to take note, kay ano prayer, we need to inquire the Lord. Haiya instruction. Kasi, ang ginbibiling no Lord, diri parihas ang ginbibiling nimo. Salit diri kita nagtatapo, Lord. Di ba? Bagat, Lord, hindi mo kita nagtatapo. Sano? Sano ka mo magtatapo ni Lord? Kasi iba kasi ang imo thinking, iba ang imo gusto, ha gusto ni Lord. This is a perfect example. Ayun na po natin ayun na natin igharayo. Kung ni Samuel nga ni nagkakamali, at how much more kita? Nakadamo na kita gihapon magkamali. So, Samuel based his judgment on what he saw. So, interrupted Samuel. So, tungod outward appearance, ang una talaga naton nga nakikita. Ang naton judgment permiha o sa nga tao is based on what? Kung ano natin nakikita ha iya. Diri kung anong sulutan iya kasing-kasing. Pwede na ba ito? Nagkatapo ka mo. Uy, paano ka imo koan? Di ba kita mo dahil na iya, kung gintarayan ka niya, feeling mo malain na inidayon nga tao. Di ba? May mga first impression kita. And sometimes, first impression talaga, wrong impression iya. First impression, most of the time, wrong impression talaga iya. So now, we look at the outside because that's all we can see. Diri taman maabrihanan kasing-kasinghan o sa nga tao. Dado, pag itanaw ako. Kung ano't may dahain mo kasing-kasing. Now, nature, natural na ito ha aton. Nga party, aton talaga makikita ha o sa nga tao is his or her outward appearance. But take note of this. We look at the outside because that's all we can see. Our heart is susceptible to all kinds of harmful diseases. Diba, heart talaga, sometimes diri mo hiya maiintindihan. Kasi in aton heart, iga-accept la niya tanan, right and wrong. Iga-abat la niya tanan. Kasi ang magde-decide kung ano ang tamang ang mali, it is our brain. Pero ang heart, mali or tama, iga-absorb la ito niya. So, passionate kay ni nga butang, you're very passionate about this one. Mali, maniniya kay love ko talaga inihiya. Diba? Iga-accept la niya. Tanan, right and wrong. So, nasa rin nga Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it is the source of life. Kaya kailangan po natin i-guard ang aton mga kasing-kasing na di rin natin maging basis tanan nga desisyon kung ano laan aton nakikita. Kasi di ba nasa rin nga ni Lord, fix your eyes on things above. Waray Lord sumring, fix your eyes kung ano ni mo nakikita. Hini nga tawo, hini nga circumstance, hini nga situation, hini nga butang. Then pilia iton. Di ba? Fix your eyes on things above. Kasi damo pa ang diri naton nga nakikita nga makakaghatag in lasting result kapag once nakita na naton. If we allow the Lord to open our eyes, ha mga butang nga gusto niya para aton. Diri ko man masisiring nga ang future ni Ate Jha sa sugad ini. Ang future ni Ate Charis bagat magiging kuan talaga hiya. Di ba? Pwede kita mag-hope, pwede kita mag-prophesize, but we can't really tell. It's only the Lord. So guard your heart above all else, for it is the source of life. Nasi nga 1 Kings 8:9. 38 to 39. Whatever prayer, whatever plea is made by any man or by all your people Israel, each knowing the affliction of his own heart and stretching out his hands toward his house, then hear in heaven your dwelling place, and forgive and act and render to each whose heart you know, according to all his ways. For you only know the heart of all the children of mankind.
hinulaan maaram bugtuhan kasing-kasing naton, Hey Lord. That is why, one thing that moves God's heart, the way we inquire the Lord. And it is through our prayer. Di ba gamit naton nga medium, yanahit pag-call or communication, ano man? Cellphone, or kung may telephone ka mo, or ano pa man, damot yan ang mga medium or gadgets na pwede natin magamit for communication. But kita aton communication, diri kasi maabot ang signal ti pakadto kan Lord. But Lord, ano na, hain na didi. Diri ka ma-update ni Lord through your GC, through your phone. Pero ang medium maginhatag ni Lord aton to connect, to communicate with Him bugto is prayer. Salit ayaw good naton kangalimti and pag-pray. Kaya asya la iton. Diri ta matetext, diri ta ma-chat, diri ta ma-video call. Hey Lord. So that's the reason why kaya prayer is important. Kasi He Lord ang magre-reveal haaton. Kung anon mga next steps naton hininga tawo, kung anon next decision mo, next nga circumstance nga pwede magkamay-ada, haimo. So never forget to pray, because prayer is a device God gives for connection with Him, because without it, there is no communication. So yun ang maiintindihan natin, ay asya nga yan bagat medyo maluya na kung signal nga da kan Lord. Kasi nawawarayan na kita connection. Nangangalimtan na natin pag-pray kan Lord. And prayer is an essential communication. Pag sumaring ka nga ni essential communication, importante. Kailangan mo talaga ito niya. It is an essential communication link. Bugto, waray iba nga link pakadto kan Lord. Prayer la. And there is a clear connection between seeking things from God and receiving them. Diba? Kasi kapag nagpe-pray kita kan Lord, of course, may dagyap kita gini-expect nga result. So from time to time, we need to pray. Kasi bangin ang imugin pray yan na, nangalimtan mo na. Di ka na maaram kung ano. For example, nag-pray kaya na in work. Tungod na kalimtan mo na kung ano nga klase nga work ang gusto ni Lord for you, bisan ano na lang work ka na daan, imugin pili. So from time to time, we need to pray. We need to ask the Lord, Lord, anon imo guidance? What are the things that you want me to learn? What are the things that you want me to choose? What are the things that you want me to give up, to let go, to hold on? Diba? It is just through prayer. Prayer moves the heart of God. Kapag nga ni may daka mo connection or may daka mo maupay nga communication ito sa nga tao, di ba nagiging deep an iyo relationship? The same as true with God. Kapag deep nga ni or tawag gini, may daka mo communication with that person, mas nagiging deep an aton connection ito nga tao. Same as true with the Lord. So, hindi rin nagiging deep kasi medyo yan na, pray, buwas diri, scheduling. So, ayaw po natin nag-schedule natin prayer every month la. So, yun. One thing that moves the heart of God, prayer. Prayer kasi it expresses our trust in God. And it is a means by which our trust in Him can increase more. Diba? So, prayer, one thing nga nakaka-enlighten kan Lord or nagiging delight ni Lord imo is because na-trust nga tapod ka haiya kung anon imo plano para haiya. Natapod ka haiya kung ano niya paghihimuon na imo life. So, ibig sabihin, the more you pray, the more nga na-appreciate ni Lord ang imo pagdaop haiya. Kasi ibig sabihin, you are making Him the driving seat. Ginbubutang mo yung driving seat han imo life. Hiyan imo ginaalaw nga mag-control han imo kinabuhi. Something nga waray ni Lord kakita kan King Saul. Kaya nasi nga James 5:16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be
healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Singa dahil sa pit, effective ba ang prayer? Nakaka-move ba ito nga imo prayer? Kasi kung di rin nakaka-move ba naton prayer, haaton sa pit, how much more makamove kan, Lord? Di ba bagat, ay kulang pa ini. Balitaw, na we need to pray mga bugto. Because this is not because of who we are, but because of who He is. Di hiya about haimo, kundi about hiya kan Lord. And this is something na makikita naton kan David. Kaya ano, bisan waray pa naton hiya nakita didi. Kaya ano usay hiya nga maging pili ni Lord. Because David sought the face of the Lord. Hindi talaga no sa nga tao nga nag-i-inquire talaga yan, Lord, kung anon iya mga hihimuon, anon iya mga next steps. Kung mababasa mo on 1 Samuel, kadadamo talaga iton mga times nga nag-inescape Samuel, kay gimbibiniling hiya ni King Saul, para tayo niya ni King Saul. Pero never naton makikita kan David life nga kung mirayo hiya kan Lord. Talaga hiya pabalik, permi hiya pa-ask kan guidance, ngan permi talaga, mic check, praise. Permi niya gin, aalaw hi Lord, nga mag-work iya life. Second Samuel niya, 21 verse 1. So during the reign of David, there was a famine for 3 successive years. So David sought the face of the Lord. O sa lain nga example bugto, kung paano hi David dumaop kan Lord. So we too, kailangan gihapon naton ma-develop nga klase nga kasing-kasing bugto and maging prayerful to connect with the Lord. So one thing that moves the heart of the Lord, the heart of God, is for us to be prayerful. Pag-ampo. Now, verse 7, nayakan ni Lord, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things that people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. O trohon natin bugto, but the Lord looks at the heart. He Lord na hakasing-kasing nagkikita. Praise. Ayan. Diri ha outward appearance. So God's way, kung an way bugtuhan aton humanity is to look at outward appearances. An way naman ni Lord is to look at the heart. So kung ikaw is Samuel bugto, dapat ang shiny and pagkakaiba, hai mo pagpilihin king. This time, praise. Ayan. So this time, diri outward appearance ang ginkikita ni Lord. Kasing-kasing. So paano naging kasing-kasing? Bugto, God did not make His choice of a king based on reputation. Lord, diri nagpipilihin tawo nga gagamiton based han iya position ha kinabuhi, diri based han iya physical appearance, diri based han mga awards and certificates na iya na-receive, and basis ni Lord bugto, character. Another thing that moves the heart of God
is our character. Ang siya nga nin reason, di ba, nga nagiinatan kita, hanaton mga cell groups. Kasi that is one avenue for us to create something or maka-create haaton hin Christ-like character. Kasi kung diri ito nakaka-move, diri ito nakaka-touch, wala ito impact kan Lord. Di unta, diri na kita nag-iinaramhin good values. Unta, waray na kita core values nga ginihimo, biniha aton church. So, ganito ka-importante ang values. And then values, depende hiyahan aton belief system. And because we believe that God is true and alive, ginbe-base naton tanan, ha Christ-like character na gusto niya mahimo ha aton. Diri man Peter-like character or David-like character. Diba? Christ-like character. Kasi ang mga tao, syempre kita, nagkakamali kita, pero He Lord bugto. Dire. So, now, He based His choice on character. So, this is a good reminder for you and me, and basis ni Lord para piliun ka, imo character. It is your heart. Because God rejoices in leaders with character. Di ba kapag nag-a-apply kita hin trabaho, grabe ko dito pag pinanbutang naton na naton mga trainings, hanaton mga experiences, haaton resume. Kasi para pagbasa naton employer, ay very good maninihiya. Kadadamon trainings, kadadamon experiences, dako iniya nga asset haaton kumpanya. Salit ikaw, bisan diri mo na talaga kuan, giniinapi mo pa. More than 10 years nga training, giniinapi mo lagi hapon. Para dumamula. Pero balitaw, that's the reality. Kasi asya ito talaga yung standard na natong kalibutan. Damon experience, damon training, the best ka. Pero upay na lang kan Lord, iba. Di ba waray man ito may nasari nga imo, pa imo employer, mag-i-interview. Pero waray man masari nga, sige daw, paano ka mag-handle in mga circumstances kapag nasa stress ka? How do you handle this one? Di ba waray man dito may nagayakan? Paano ka imo parents? Paano ka imo mga kasangkayan? Waray. Ano ni mo maaambag hining nga kumpanya? Di ba mga sagarito at mga pakianhanit nit mga trabaho. So, standard ni Lord bugto iba. Ang basis ni Lord, heart. Ang basis ni Lord, character. Kapag may nga ni pipilion kita, syempre mas gusto naton an bongga. Magpipili ka naman la, syempre gusto mo and the best pa. Pero paano mo ba masisiring nga ani mo ang pipili the best hiya? The best ito. Or the best ito nga trabaho. Or ano man, haimog in pipili yan na. We have to be reminded that we need to pursue character instead of charm. Pursue character instead of charm. Attractive, pero waray character. Ikis ito yakan, Lord. The kings whom you desire. Ang king nga ginpilihan mga tao is ang king nga ginreject ni Lord. Ang mga kings bugto nga may ada haimo kasing-kasing yan na, sa tingin mo ba accepted ito yakan, Lord? Those kings, anaton mga choices yan na, those are considered idols. Diba? So, kung naabrahan ni mo kasing-kasing yan na, those kings nga imo gin-set up ha imo kasing-kasing nga imo kinabuhi. Sa tingin mo ba it is something that God would accept or something that God would reject? Each destructive force is a disease that must be held in check. So, kailangan bugto, na-check an aton kasing-kasing. Kasi di dahil Lord nagbe-base. Di dahil Lord nagkikita. Pure pa ba an imo heart pakhada kan Lord? Are any of these diseases keeping you from living for God? Or
Ito nga imo mga gin-set up nga king nga imo kinabuhi. May dabayan negative influence ha imo character. Like say for example, this is your dream job, pero after pira ka years, naging hard-headed ka na. Diri ka na makorek. Diri ka na teachable. And it's not the kind of heart na gusto ni Lord makita ha imo. Or na-pursue mo an imo gusto nga course. Pero after that, proud ka na. Diri ka na humble pagkitahan mga or pagbalik kung hino ka before. 'Di ba? So tanan nga tan ginihimo may effect hiya aton character. The way we see life, the way we respond, depende hiya bugto kung paano naton ginaalaw hi Lord nga mag-work ha aton. So guard your heart and lead your heart. Kasi that's the basis naging kikita ni Lord ha aton. I love this verse, Isaiah 53:2. Kasi asya ni ginya ka ni Isaiah nga bagan image ni Lord pag-describe kan Lord. Na diri kita kumita han mga nakikita lang naton bisan diin. Verse 2, He grew up before him like a tender shoot. This is Jesus pag-describe the book of Isaiah. And like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. Kagagrabe nga humility bugto ang makikita naton kan Jesus. Kasi waray niya ginbase haiya appearance and pag-accept haiya. Para mas makita talaga niya kung hino ba talaga ang mga tao nga mag-follow ha akon and matuod ha akon. Diba? Amazing ito that he had no beauty or majesty to attract us to him. I don't know kung ano itsura ni Lord, but this is something na nami-miss out naton yan na. Nadiri naton nakikita. Ang mga butang sa santabila naton. Ang mga butang nga bagan tungod malain ha aton diri la naton gintatagan halaga. But this is a good illustration nga an maupay para haimo, diri accepted nga yan para kan Lord. Where an lowly things sa imo life, those are the things that affects the heart of the Lord. Though despised and rejected by men, he is accepted by God. Yeah. And I know na tanan kita, naka-experience kita hin mga rejection na aton mga kinabuhi. May daw didi waray pa ka-reject? Niyan. Of course, naka-experience na kita hin mga rejection sa aton kinabuhi. Ngan masakit talaga hiya. But just like Jesus wugto, diri ka man pinili, importante kan Lord. Diri ka option. Diri ka last choice. Importante kan Lord, accepted kaniya. Bisan tanan ha imo family, ha imo makasangkayan, ha imo workplace nga inpaman, diri kanira nakikita. You are unnoticed by everyone, but you are noticed by God. And that is what matters to Him. Kaya ano? Kasi kasing-kasing ang kikita ni Lord. Ani mo katrabaho kasi diri kasi niya nakikita ni mo kasing-kasing. Ani yan na nakikita imo pagtrabaho. Pero ang kasing-kasing bugto, bisan na diri nakikita ni ibang tao, nakikita ito ni Lord. Bisan waray nag-cheer ha imo, diri ka maara maadalangay ni Lord ha imo luyo. Hiya nagpipinan-cheer mo, go anak, ayaw pagbaton, ayaw. Iniinis na yan ka na ni mo mayor, ayaw la. Pamatian na hiya. So, amazing, no? Yan, it's very, ano man. Kaupay ba feeling nga may dakita Ginoo? No, may dakita God. Kasi bisan gaano kadakon problema, nagaan basta ada hi Lord. The thing that impressed God about David was his heart.
Napapansin ba niyo? Kay ano nga daha passage? Waray hiya ginupod ni Jesse? Haniya papa. Di ba kulang iawaray dito na mention nga David? David, youngest son hiya ni Jesse. Waray hiya dito. Pero, haiya na capture ang heart ni Lord. David, the thing that impressed God about David was his heart. God focused on his character. Karagsingan ng inner and character bugto. That is your inner qualities. Your attributes. Genuinely spiritual and upright. Paano ka ba mag-respond? Hai mo mga enemies. Paano ka ba mag-respond? Hai mo success. Paano ka ba mag-respond? Hai mo opposition. Paano ka mag-respond kapag joyful ka? Hiton nga moment. Diba? Diriya upla, diriya about downla, tanan nga aspeto ha imo life, ups and downs. Paano ka ba mag-respond? Di dito nakikita ang imo character. And this passage, if there is one character na gusto ni Lord ma-develop pa aton, nga makakag-capture ang iya kasing-kasing. The greatest test of our character is not adversity, but prosperity. Okay, if there is one character nga gustong-gusto ni Lord nga gamiton, I mean makita nga nakakapture ang iyo attention haaton, it is our humility. Because the greatest test of our character is not adversity, but prosperity. Kaya ano asya inin aton pinaka main point bugto? Ang humility. Ngan kung may daman best example, hit pagiging humble, aside kan David or aside hino nga Bible characters, it is the Lord. Di ba? The way He washed the disciples' feet. Waray na iba, Lord, waray na iba nga makakapantay hiton na ginihimo ni Lord para haaton. Para iyang mga disciples and para haaton. Kasi, ang greatest test bugton aton character, just like King Saul, kaya ano gin-reject niya ni Lord? Kasi ang glory ginhatag niya iya kalugaringon. Waray na hibalik kan Lord. Ang na-highlight ang iyang ngaran, naghimo yan monument para iya sarili instead of giving back kan Lord. Instead of ipaalala niya iya sarili nga happy na kauna ginpili hiya ni Lord. But the credit waray bumalik kan Lord. So at the end of the day, gin-discredit hiya ni Lord. Bugto aton Ginoo, kaya niya mag-appoint pero kaya gihapon niya mag-reject. Kung diri ka na, may igsisat hi Lord haimo nga magpapadayon pa. Diri hiya mastap haimo la. Diri hi Lord mastap haakon la. Ngan dini ini na titest talaga ang aton character more kapag aadi na haaton tanan. An imo prayer na receive mo na tanan. But waray ka na kaya i-pray kan Lord nga iba. Kaya ada na haimo tanan. This is what happened to King Saul. The victory, the success, the people around him, and validation, and appreciation, and glory na overpower niya hi Lord. That is why God reject King Saul. Kaya ano? Ang nagmamatter kan Lord bugto? Heart. Character. Kasing-kasing na willing magbalik pakadto kan Lord. It was David's success that drove Saul insane with jealousy and envy.
Kaya bugos nga First Samuel bugto. Makikita naton nga to kung paano naging pinurso ni King Saul para patayon. Tungod an iya envy. Kay tungod nalalabwan na hiya ni King David. Now, what about you? How do you stand the test of life's battles? Paano ka bugto mag-respond sa mga battles mo hakinabuhi? This is a good point from Hudson Taylor. It does not matter how great the pressure is. What really matters is where the pressure lies. Whether it comes between you and God or whether it presses you nearer His heart. I know we have a lot of pressures haaton mga kinabuhi, mga stresses, problems, opposition, rejection, or ano pa man. But nasa rin nga niya, what really matters is where the pressure lies. It's not for you to carry, and the battle is not adai mo. The battle is in the Lord. Diba? Ig-allow naton bugtohi Lord nga maging partner naton, hatanan nga aton hihimuan. Use it to bring your heart closer to the Savior. The more nga pressing ang situation, the more nga na igdaop naton an atong kasing-kasing pakadto kan Lord. The more nga diri naton kaya an usa nga problema, the more nga magin submissive, the more nga ig-surrender naton kan Lord. Diba? Kasi sometimes naiiba. The more pressing ang situation, the more escape pakada kan Lord. Pero this time, the more pressure, the more kita dumikit pakada kan Lord. One thing that moves the heart of the Lord is our character. Verse 11. So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "There is still the youngest," Jesse answered. "He is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." This part bugto, God had rejected everyone present. Jesse then had Shammah pass by. Una hi Eliab. This time he Shammah. Then Jesse had 7 of his sons pass before Samuel. But Samuel said to him, "The Lord has not chosen this." Imagine 7 sons ni Jesse. Waray may napasar ha standard ni Lord. Kaya diri niya about kung hinon damo ang nagpipili ha imo. This is all about pinili ka ba ni Lord. Ayan, sap na ito nitong mga kamot. Dapat pilion kita. Dapat kita mga pinili kita ni Lord. Bisan iri kita pipilihan. Iba. Diba? Imagine 7 good iton. 1, 2, 3, 4. Ano pa yung kailangan? Pan 6 na. Ada kay pan 7, waray lagi help. Imagine, the Lord has not chosen this. Waray may napili, Lord. Wag ginhatag nan basta no siguro kung may dapera time talaga mag-ayos, itong mag-aayos ka talaga, magmamata ka early para mag-ayos, magbadwahin, maupay or pumalitin bago para lapilion ka. Ada kay waray Lord kumitahan outward appearance. Character. Now amazing this part kasi God had rejected everyone present. Pero si Samuel maaramira hiya that God doesn't make mistakes. Asya gudinin instruction ni Lord haakon usa ha mga anak ni Jesse magiging bago nga kingan Israel. Nag 7 sons na waray lagi hapon. Kung ikaw ay Samuel bugto, ano ni mo response? Okay, mauli na ako. Waray naman nga ni. Di ba pag ang Cinderella story nga may da ba nakakulong at hausa nga room.
So there can be only one explanation. Jesse must have another son. Dapat kapag nga ni may dahi Lord gimpili para aton, diri talaga kita ito dayon na give up. Hala. May mga na-inspire din eh. Kung pinili ni Lord, hay mo ha. Pinili mo lang kasi para. Diba? Dapat diri kayo ito basta-basta na give up. Kaya ano? Jesse must have another son. Diri pwede magkamali, Lord. Kaya nasa ring man na 11, are these all the sons you have? Nag-amin na lay Jesse. There is still the youngest. May usap pa. Pero parang diri ko yan nakikita nga magiging king. Wait ba ito? Imo ba mama? Bagat diri ka magiging successful ha life. Di ba may mga parents talaga nga sa dito? Sana waray diniha aton. Pero let's face the reality. May da talaga mga parents nga diri good liwat supportive ha ira mga anak. And it's very saddening. I don't know kung na-experience mo. Pero kung na-experience mo, pinili ka ni Lord. Na ano yung Jesse? There is still the youngest. Bugto, sugad man an evaluation ni Samuel, God doesn't make mistakes. Kaya singon kapag Lord, may promise sa imo, bisan gaano ka iya, tutumanon talaga ito niya imo. Diri pwede nga diri, pariskan Samuel, anak ni Jesse, pero waray ako didi may waray ka didi Lord napili. 'Di ba? May dapangayan talaga. Kailangan talaga mag-seek out ka lang. There is still the youngest, Jesse answered. He is tending the sheep. Kita alubog to paano niya. Gain call out David. Where is niya? There is still the youngest. His name is David. Di ba waray na sing he's tending the sheep? At tuging pabantay ko, akon mga kuan. Anon warayhan sheep? Tupa, oh. At tuging pabantay ko nak mga tupa. Grabe pagkuan talaga yung parang bantay lang niya tupa. But diri ko din niya. So, actually, tanan nga anak ni Jesse, gwapo hira. Later. later. Pero mas gwapo kasi yung character ni Jess. ni Jessie. Naging papa. Ni David. God doesn't make mistakes. My Lord. Mapay na lang ito nagkakamali. Lord diri. Mapay na lang Lord. Diri nagkakamali. Alright. So Jesse must have another Alin, bati-batian kong tawa, Alin. Okay, balitaw. His father didn't even bother to invite him. So tanan, piran anak ni Jesse. Lah, nag-isip pa. 7 sons plus David. 8 hira. Pan-8 David. So, David kasi, waraya gin-invite niya papa. Kasi, di ba, para kan Jesse, disqualified na iya as a king. Dito ka nala, pagbantayan mga tupa, kay waray pagbantay, imutan nga bugto, adi habalay. Kaya may mga kadi. So, ikaw dito ka nala. Or iskwila nala ikaw, pagtrabaho ka nala, ayaw na pagmain pag ikakaradi. Paskwila ka nala, ori ka pa uli ah. So again, his father, pamati ka mo, did not even bother to invite him. Di ba kasasakit itong ori ka gin-invite, tas imutanan nga saan kaya adto? Or mo family members, nag-reunion ka mo, tas ikaw waray ka nga ni-bother nga, uy, baka di na mga ngaon na. Pagkita mo may family picture. Or group picture.
Pero maram ka mo, that's a normal response kapag haaton. Hala ka, ato hira, baga nagkakasasaya hira, samantalang ikaw nag-overtime ka. Or damo ni mo mga problema, tas waray naman na nag-invite ha imo. Normal response talaga yung ma-hurt kita. Pero that is not the kind of heart na may ada hi David. Diba, waray sumirig, imagine hi David, teenager iniya din hi. Di kita maaraman exact age. But it mga adolescent age yan na, aada ha, 10 to 19 years old. Singon nato ni Jesse, ay David, 10. Pasok. Na teenager. Di ba? It mga sugad nga nito, no? Imagine na niyo, pag especially kung bunso ka mo pag nga ni dumiri mo mama imo papa, namimirit kahiton. Ayaw pag upod mo, maupod ako. Palita iton, palita. Diba? So, nagtatantrums. Teenager. At nagtatantrums la, toddler. Ikaw, ayaw na. So, teenager age. Adi ha, teenage years. David. Diba may dakarapatan? David, nga masaktan. Or may day ako, hala, wari man ako mag-invite amon balay. Wari naman la ako, i-ask ka na akong papa nga, umupod haira. Pero di ka maaram, David, aad to ha, mga sheep, nagkikinanta. The Lord is kaya kadadamon, Psalms, di ba? Hito nga time, nagiginanta na David, nag-worship na layo, waray na-invite ako, invited ako ni Lord. Solid nag-concert David with the sheep. With the flock of sheep. Audience niya pala ito nga time, mga sheep. Pero ginpi-prepare na nga yan hiya ni Lord. Solid di ko nga ni nai-invite. Ginpi-prepare ka na ito ni Lord. Isiba na la. May ginpi-prepare ni Lord. Ayaw kasubo. Balitaw, character ni David. Haiya age, may karapatan hiya nga masubo, bugto, masaktan. Pero wari ito natin makikita haiya. Bugos nga Samuel nga book. Waray naton makikita dito nga David umato hiya kansol. Bisan ikaparatay na hiya. Pero iniya ginyayakan nga to nga diri ako maato ha imo. Ginirespect ko ikaw as king. Diba? Bisan after hiton, pag mag-sorry Saul, hahabulon na luwat iya, bisan din kay para tayo na luwat iya. So magkikita na luwat iya, diri ko ikaw lalabdan. Okay la iton. Hala. Sugad it mga karakter. Sana may sugad kita hiton. Kay usa pala, gusto nato bumulos. Kaburulos la kita. Kaya nun last bugto, na makikita natin didi. Fruits of the Spirit. Tanggalan na lang fruits of the Spirit. Obedience. This sums up the life of David. David was very obedient nga da kan Lord. This shows the low regard David had among his own family. Di ba kapag bunso ka nga ni kasi hadto nga time, diri ka man sugad ka highly accepted, or diri ka sugad hito nga nauuna permi. Syempre kay may mga bugto ka pa man nga mas maghurang haimo. Tapos pag bunso ka, syempre bagan waray ka pa kaya himuon, ikaw ang pinaka-weak, ikaw ang pinaka-bata, waray ka pa mapapatunayan. So, this shows the low regard David had among his own family. Waray nagbother an iya papa nga invite hiya. Bangin man la mapili hiya. First, his father didn't even mention him by name. Waray kita makikita dito na nasiring iya papa. Uy, na ako na anak youngest ko David. Diba? Nasiring iya, he's tending the sheep. A youngest, he's tending the sheep. And he wasn't even invited to the sacrificial feast. And he was only called to come because Samuel insisted on it. Kung diri ipapatawag ni Samuel, diri mababother ang iya papangat pakadtuon hiya. Ngayakan man didi.
Verse 11. Samuel said, "Send for him, we will not sit down until he arrives." Siguro kung ikaw, Samuel, asya last nga anak ni Jesse. So sure ka na good na ansya na iniya, ang ginpili ni Lord. Nasing man niya, send for him, we will not sit down. Waray mga ngalimkod, waray mga ngaon, hasta diri iniya na ulpot. Grabe ito nga regard kan David bugto. Samantalang iya papa, waray nga niya gin-invite nga pakadaa. Uy, hiling na di David ha? Pwede ito. Pero Samuel bugto, knowing nga hiyaan pili ni Lord, grabe ang regard na iya ginhatag. Diri magsastartan pangaon, waray mga ngalingkod. Diri kita maarang pira o kung nag-oras ba ang pag-travel ni David pakada irabalay, basta waray good may malingkod hanggang diri hiya maabot. Sugad kito ka favored bugto kan Lord. Kapag ginpili ka ni Lord, you are highly favored. Ma-amaze ka nala kung paano He Lord mag-ordain and steps sa imo life kapag tumapod ka haiya. Just like David. Hindi ba nagkikinanta man laya dito, hasyo paray maniya dito, nangangagaan mo lahira. Hanggang ipatawag hiya. Verse 12. So he sent for him and had him brought in. Adina. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." Gwapo hi David? Oo. Pero mas napagwapo kan David ang karakter na may ada. Yeah. Kita akala ikaw mahusay ka na, gwapo ka pa, pag-plus pa, character, the best ka na. Oo. So, amazing, no? Kanina, waray na pili hi Lord bisan o sa haira. But this time, pag-arrive ni David, waray pa hiya makayakan, waray pa hiya napatunayan, waray pa hiya nag-mention ng iya name. Rise and anoint him. This is the one. Kapag ginpili ka ni Lord bugto, waray ka na dapat patunayan pa. Kapag gintawag ka ni Lord, diri ka gintawag ni Lord na dapat may ada ka na dayon, ability to do that. You know what's amazing about our Lord? God wants our availability before He wants our ability. Again, God wants our availability before He wants our ability, before He wants your ability. Ang una nga ipapakian na ni Lord ay imo, available ka ba? Willing ka ba? Waray sumiring Lord ay imo, okay, magiging king ka, dapat perfect ka. Dapat koan ka. Ano man. Dapat bongga ka. Di ba waray? Siguro kapag gintawag kita ni Lord or siguro may dahil Lord speak mo yan ha. Diri ni Lord aaro an imo mga excuses para diri iton i-claim. Like, Lord, diri ko kasi kaaya, Lord, bata pa ako, Lord, tanan na imo igayakan, igbuhos ito didakan, Lord. But the best way para i-claim or mag-respond, calling ni Lord imo, just like David, just show up. Kailangan mo lang magpakita. Waray ka pa, di ba waray pa man dita ginhimo hi David. Waray man niya nagpakita na, okay ka, di ka mo feel, papakita ko iya kung paano ako dati magkuanin mga sheep. Hina-flock. Di ba, waray man niya? Okay, asya nina ako dati himuon ka man, ka di ka mo. Waray. Pagpakita la niya, rise and anoint him. This is the one. Bugto ayo ka baraka, kung diri ka maaram kung ano ang next step. Kay basta ka open mo, Lord, waray ka pahikatangpos.
assured na ang imo future. As long as God is with you, you are safe and secure. Waray ka pa na patunayan. Nasa rin nga niyan ako nakita nga video, Tony Talks. Nayakan man hi Tony. Pagiging parent ko, no, yan nala niya na understand, ang naging mama na hiya, na itaton ko ng mga anak, iya, mga anak, itaton ko ng ginangkon. Di ba kung kamo, may mga parents na ba, Didi? Yes, may mga magiging parent pala. Nasa ring maniya, yan akala ko na understand, nga pagiging usa nga parent. Bisan ngayon, waray pahimo unit akon anak, proud na ako ha iya. Di ba baby, nakaturog lang iya, pero kapaproud mo ha iya. No, grabe, anak kita. Di ba baby pala iton, pero grabe na ni mo love para iya, grabe na ni mo ka-proud para iya. Waray pa man yung napapatunayan. How much more baby, naglalakat-lakat na. Well, first step. Di ba nanilipay kita ang mga milestone, hitaton, yeah, mga sa leaders and milestone na natin mga anak. Mga anak danuna, mga high school ito, mga kuanla ito na danuna. Pero yan na, may din ako worship leader, may din ako preacher, praise God. Hala, stand up, stand up. Amazing, di ba? Waray pa ito yung napatunayan, pero kapaproud ko na how much more yan na ano ko, prayer line yun ito na. Tapos nag-hug na lang kami. You're the best. Di ba? Ang mga parents din, mga kayakan talaga ka mo. Nga waray pa may naihimon imo anak, tumuod ka pala iya, kapaproud mo na iya. Si mas true, Lord. How much more kung gintawag ka pa ni Lord? Proud na nga niya imo, nga waray ka pa ginihimo, how much more kung gintawag ka pa niya kasi nakikita niya nga magiging sugad kahiton. Right? Salit pangatok daw kita. Ay kita pag ikarililingkod. Serve kita. Balita, di ba? Amazing. So ganito, Lord. So ganito aton mga parents. So ganito aton mga leaders. Kamo na mga members, kita nga mga members, waray pa kita ginihimo. Our leaders are very proud of us. Pastor, mga estudyante pala kami, pero about-aboutan namon, aniya supportangan, pagiging proud haamon, ng student pala kami. How much more, naka-graduate na kami, nakapasar na kami, nagka-ministry na kami, may mga mag-asawa na, may mga magkakaanak na, may mga magiging lola na ba? Thank you, Pastor and Ate Celine. Busted. Praise God. And kung may naman usa nga proud bugto, haaton nga tanan, it is the Lord. Kasi ti kang kahasta, kadadamo na nimo pinagdaanan, aadi ka lagi hapon, I hope ini nga words ti Lord haimo gihapon. Rise and anoint this person, this is the one. Diba? Imagine na lang magkakaupod ka mo ni Lord or makikita mo na ni Lord face to face. Anya kan lagyat ni Lord imo, you are the one. Nayakdan ka na ba? You are the one. Hello? Kunwaray pa kan Lord nala. Diba? Asya ni natin igyaka, I hope, igperso. Nga kapag makita na natin ni Lord face to face, mabatian natin kan Lord nga, Nak, you're the one. Nagtangis. Ayun. So, wait ako sa nakita nga photo, Facebook. I think, nakuha na niyo, nakita na niyo. Nangalimot ako pag-post, I'm sorry. Usahiya nga retired teacher. Tapos, kumadto ya usa nga store, pagpalitin sa rakyan. Di ba, nag-viral kasi iniya. Tapos, aniya talaga ba daw, bagayan dire teacher, or bagayan like the normal t-shirt, naka-chinilas, naka-shorts, mga panlalaki.
Na bagatada ka lang iyo balay. Tapos si itsura, bagan, kung baga, igbe-base mo talaga physically, bagan makukuhan mo iya nga, he's a needy person. Tapos kumatuya o sa nga story, palit ya sa rakyan. Waray asi kasuha. Waray ya asiha. Pagawa siya. And then bumalihin niya o sa nga store. Gin-accommodate hiya. Balik dahil niya pag ginabuwas, ginbayad niya na pili nga sa rakyan full. Tapos nag-post an store nga na ginpalitan hiyan sa rakyan. An store nga napalitan hin sa rakyan. Di ba? Tapos gin-caption nira dito na we should never judge a person by his appearance. Di ba? Kay baganhino ba talaga mapalit sa rakyan tas sugad at imo itsura? Bagan, kung baga ikaw liwat an sales manager, bagan diri mo nalahiya i-entertain. Kaya bagat nakikita mo na dayon na iya nga bagan waraya kaya himuon. But I hope makita nato ni highlight han eternity or highlight han eyes ni Lord na sugad ka gihapon na nakikita ni Lord actually. Tunga gusgusin ka, waray ka kaya himuon, waray ka kaya patunayan, pero hi Lord gin-entertain ka. Gan hi Lord nakikita niya nga may kaya ka ihatag. Nga until nga gin-entertain ka niya, ngan dida ginbalik mo tanan haiya. Diba? Haaton kalibutan bugto, guti na lait mga tao nga, di rin nagkikita ha outward appearance. So I hope kita ha as of CA, mas unahon naton ang kasing-kasing kaysa kung ano nakikita lan aton mga mata. Ayaw naton, siguro na hurt kita because ini nga tao, gintarayan kaniya, once niyo pagkita, or tigna ka lang niya na isgan, tigda ka lang niya na, bagan an iya treatment ha imo, diri good maupay. Ayaw dahin hiya i-judge. Maybe something is happening inside him or her. Maybe he's needing something. Maybe he's broken also. Allow the Lord. Ask the Lord to reveal to you what is the heart of this person. Kasi if you will inquire that to the Lord, for sure may ipapakita hi Lord na imo. Once you prayed, once you humble yourself, and once you obeyed, God will show you the answer. Bangin ikaw pa ang ginagamit ni Lord para dara hini nga tao, para bumulig hini nga tao, para i-lift up hini nga tao, para i-motivate hini nga tao, para mabalik iya utro nga dakan Lord. I request everybody to stand.